Nggih, kerjas nomor 10. Kerjas nomor 10. Terus ngeranjing nomor 10. Nggih, nomor 10. Ya. Berita panggilan pada Gus Hendra. Gus Hendra, tolong di son. Gus Hendra langsung masuk ke son. Nggih makin langsung puniki sang moderatornya demon nggih. Terus. Nggih. Oke, niki sang moderator apisana langsung jaipong. Tepuk tangan demon. Garjas nomor 11. Nomor 11. Terus keranjing nomor 11. Oke. Kertas nomor 14. 14. Nomor 14.
Karcis nomor 15. 15. Nomor 15. Kawan balik.